Come to low alokivi peta pesani. Supuki tache, anigni sala. Ketanikini no mukubidi. Isha Ayeghiqha society akoto kami bini. Supuki tsni, ashigani salala New York Times Post society na Israel intelligence mkono pikiuno. Palestine Hamas terrorist wushmiakona New Israel gakumi angkalana galvena Gazala agutala kathavike koye kamiye Hamas terrorist wushmiakona igona agime panong tsikiu lono panong khawai ipi. Itagi Israeli officials ono pikiuna Hamas terrorist wushmiakona New Israel gakumi angkalana galvena timi akhena shigizo New Israel gakula tigi depo mona kekodola timi shigikini pitivena itagi ishidola panong dola timi muku khala pitivai ipi. Supuki sugo agizani salala Eastern Herald Society tena pikiuna Russia wushmiakona Ukraine gaku Kharkiv region Sinkivkala Ukraine Armed Forces wushmiakongo National Guard of Ukraine wushmiakona ngochekiu ala bom kami vesevesikula Ukraine wushmiako dola timi akhe kinina lobidi akhe kahawai ipi. Russia gaku wushmiakona Ukraine wushmiako combat armored vehicles wushi yegiklu bidingo self-propelled howitzer akatsia wushinanu lakige bomna shipsabatsai ipi. Itagi Ukraine gaku the next region lage Russia wushmiakona Ukraine wushmi lobidi bomna vekpitivai ipi. Tilena United States gakuna agushinanu Ukraine wushimiko svekyu M777 artillery system ngo MSTA B howitzer wushinanu ge Russia gaku wushmiakona bomna shipsabatsai ipi. Itagi Russia gaku wushmiakona Ukraine gaku Zaporizhia region la Robotini area ngo Nesterianka area ena Pyati Khatki area la Ukrainian Armed Forces wushmi hua keko attack shikiula Ukraine wushmi fotokupungu akhe kahawai ipi. Tilena Ukrainian Armed Forces wushmiako combat armored vehicles wushinanu kiningo pickup yegiklu kinige Russia wushmiakona bomna shipsabatsai ipi. Itagi Ukraine gaku Kharkiv region la Masyutivka area ngo Luhansk People's Republic yegala Barannikovka region ngo Lysychansk region ena Mykolaivka region ena Kherson region la Novakhakovka area ngo Aleshki area la Ukraine wushmiakovu unmanned aerial vehicles wushinanu shegege Russia gaku wushmiakona bomna shipsabatsai ipi. Supuki tsni ashigani salala insider society tena pikiuna Ukraine wushmiakona Black Sea zigala agizani puto salala Russian mining platform lucky Russia wushmiakona Ayeghiqha alo mineral nemga chuchikiu a lucky attack shivai ipi. Tilena Ukrainian Armed Forces wushmiakona Russia gaku mining nemga tomo pukavatsai ipi. Supuki sini ashigani salala Hindustan Times society na pikiuna luki sugo agizani salala hauti galamyokona Red Sea zugala United States gaku shuka lakingo British shuka lucky show anti-ship missile bomb athiso veku vetsana ship sabatsai ipi. Asa kithe na pikiuna British shuka tipo ye India gaku dau uchikilana hauti galamyokona anti-ship missile bomb veku vetsai ipi. Supuki so agizani salala BBC World News sa kithe na pikiuna luki mukukini asazani salala ketani kini na mukubidimpe Miss Japan contest kikishela Ukraine gakulimi Japan gakula khusvekyu Carolina Shinona toklu shivi na lina Miss Japan shilvekimu Japan mi tomo na ishitolomo li show complaint shape ipi. Kamna pikiuna li Japan mi kumomu Miss Japan shilkyu ye achipi kumoi ipi. Itagi kamna pikiuna li doctor mi muchomi lakhi sas kime kiliani ipi. Lina liukram kutskhoge Miss Japan contest mpemi otswai ipi. Ena lina paukutskho panong tsvekithiu lina doctor lakhi kime chekeu tipo ge muchomi lakhi shage ipi ithive ipi. Ukraine gakulimi katani kini namku bidimpe Miss Japan shilkyu Carolina Shino no pa sapu kemi kumtsevila akipimi khuvai ipi. Supuki so agizani salala latest LY sasa kithe na pikiuna Japan gaku Hokkaido town
raisu ko spivila azugiz kotomona ice ko hove ki wongna akha ki jeje killer whale chigisho ice mtala na hwani ipi ice na panong khatha pyani ipi supukhi pungu ta khani chalala boom sisa ki thena pikiuna hamas terrorist wishmi konno Israel ga khu sasa agusha kiula artificial intelligence AI mpona Palestine civil mi agushi gangna aveksa ku sola ke ko jutho social media lana kalhave chekiu ajutho khamye ku chou ku moi ipi kuto moye kichile fake shani ipi Palestine itim yakona agushi gangna akialu khave kiu gangna apiki alo anbala zakiu jutho artificial intelligence AI mpona social media lana Ayeghiqha timi kumtsu pieve kiu tipakoye ku chou ku moi ipi Itagi Palestine mi azalakina apiki alo room lakhi anba akiu alakila soft pay thana aliklisha kiu jitho piekiu tipogi kuchou kumoi ipi Supuki sni ashigani chalala refer SMS reader sasa kithe no pikiuna CBSE the Central Board of Secondary Education la board exam tegju sin ke ko gangna admit card sathu vai ipi Ena admit card ko ye officials CBSE website cbse.gov.in.lona akpiki bututana download shilwani ipi Ena tekju tipo ye kala chigingo ye kala chigini itimi kona inakhe ai chigit kha kela huthana pucho ai lakhi takha pola talat pets kumcha snani ipi tekju tipo ye kala chigimi kona supukhi chigi pungu chalalana lusakhi chuk thu chalakpo snani ipi Ikimu ye kala chik kini miyokona tekju tipo ye supukhi chigi pungu chalalana suthana April ki kini chalalo ashe khoshnani ipi Supukhi so agizani chalala the independent sasa kithe no pikiuna Norway ga ko defense minister John Ariel Graham na pana Norway ga ko ushmi kamchu vila pikiuna Sala Russia ga kuna Ukraine ga ku sasa agusha kyu hi poye ashe ko shibe kemcha Russia ga kuna ningo NATO ga ku kamcha sasa agushi ke pushinani ibi Tiramuna sala namu Russia ga ku sasa agushi ke pushaye ningo Norway ga ku ushimi ko kamchuna agushina nu kutope kmasai ibi Itagi Norway ga ku defense minister no pikiuna Finland ga ku ngo Sweden ga kuna NATO ga ku mkola member akte shil kyu gongna Russia ga kuna aga ku kmasho agushi hutu ke pushinani ipi Russia ga ku President Vladimir Putin na Sweden ga ku ngo Finland ga ku warning chu chekimu aga ku kmana pagol mona NATO membership e kyu gongna Russia ga ku President Vladimir Putin na aga ku hikmasho iti hiktolomo amlo kemo vai ipi Supaki tsni ashigani chalala latest LY sasa kithe na pikiuna India ga ku Kerala states Malapuram Pugi mi apulaki ambel hobidi kini no pananga kini ambe chik thungo chik khakhi sha kyu kama wotuk tomo shiptha ve kyu gongna Manjari special fast track Posco court na khatha ve kyu kiklana ambe akhena shik thu aggo kila khathan kyu gongna pagal vai ipi court na khatha ve kyu kiklana papela guka fine lakta chena ketanil thota che ge sve pe ipi Ena huka tipo ye ayeza kikilana anga kuma tsvai ipi Supaki so agezani chalala latest LY sasa kithe na pikiuna Poland ga ko defense minister Vladislav Kosiniak kamis na azad kyu kikilana kuku dolomo Russia ga ko sasu agushin kyu gongna pana Poland ga ko ushmi kamchvila agushinanu kutope khlopi azad svai ipi Ena agushi tipo ye Ayeghiqha gushi aguthu Third World War ipegnani ipi Supaki so agizani chalala UCA Union of Catholic Asian News Society no pikiuna India ga ku Uttar Pradesh State Rendwa Pathariphu Navintha Pastoral Central Jedila Christian mi timitsni ye police mi kona galvai ipi Asa kitena pikiuna panatsni na Hindu mi opela Christian mi shivepe chekyu gona Hindu activist mi kamna Barabanki district police mi kovila complaint shibe kyu vechona police mi kona panatsni galvai ipi Christian mi timtsni galve ke kodola Lucky Roman Catholic father Lucky Donald D Sousa ipi Paye Uttar Pradesh State Lucknow pugla Catholic ko kamla
father sani ipi Christian mi ka tau tso ti pako kum chi ye Protestant Christian pastor mi ko ke ipi Tribal media reports sa lakhi no pikiuna super case wo agezani chalala Myanmar ga ko Rakhine states la Myanmar junta yepika wushmi ko PDF People's Defense Forces galmeko timikini angkalana galvena akakhuna amina pitivai ipi issue start ke hipado nang kum chi